Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kinongilam jongka Hinyo Trap People's Federation Sengkme bat nak Ribhoy District hakakat santrik Urisau Arajar Arpo rengkat ka jingi senran lang jongki officer ka National Highway Authority of India kila hiar banjurib ya ka jingking dwarksoy hadin balayo ya ka jing ujor nakipajba nonglet nongwan bakane ka jingking kala sedang ban syong senjor bat baladon kamru ban shimkhia hakaban pejbenya ya ka jinglong jingman jongka Hakani ka jinglet jurib, laya don lang upresiden ka seng uba Gordon Kongsit, ban upresiden ka district uba Abbor Nongrum, lembat ki dikot ka seng, ki bekentum ya uba Kronding Nongpsap, bat uba Samban Biang Sun, bat kiway. Jungi hinaduk bersedang kena keciking ngalap domba pensyah duk kena keciking kamdai ke jongka nahai cuma lagi ki komen lagi yo ki bemi di YouTube nasa ki goi di media pun ki bekenok kena kedai keciking nahai kena kamdai kena keciking ke belasna wadu kontraktor ngitip nata kedai skim jongka NDC hausnya marjan reu saya pelengok olong ba saya pak keciking apa ni punya nata nang keciking jongka nahai datang ke jengking mentah kamdon kecil lengok ibu datang ke jengkeli ya government lah benda ke pemerintah lah benda ke government kepala dep saya ke bu datang ke jengking kepada benda selesai ke sena dalam nahai kemarin ini ke jengking ke sena ke nahai lagi pek dan hom low atau homir terter ke pihak islam di bahar lengok tadi ke jengking ke boleh pegalong beli amar bakam deh bersena company lah sena ada bentuk kor di semer import benda tu kerten menerai di baik bak besong senong sini ka tanya tip mana besna bat ba saya kerja ke jengking ke badai jongka nahai nga ai ka jingkublay kamtam mentaka sini nakaliang jong ki nong officer ki bahakamat jong kan nihai ki layawan ban ya inspect lang ni kasi ke pemerintah nakaliang ka jonga nga penpaw yung jing sukya ka bakraw kalor ka jing ja jong ka jingking ke badon huni po area ka jongi nga ai ru ka jingkublay ya ka seng SPF baka ya don bertalang kan ko por bertersian ban island ki jingmut jing perkhat nam ta ban ya kani kam syakmat nam ta ban yo ya jing suk nam ta pat ba jong kani ka than ka jing ni na kaliang ka jong ahi kanong rem nadu pangalap ha ya ka jing tho CDC anak aja hinyo tret panai ba sipau arajar ko de nga dawai i ba de ban sim kiai kani kam de menta nga smo ba ka sim jam ka ba ar nga lala ni kundu iki officer ki ba selor de ki lai sim kia de tak aduk mentang yo ya report ka biang de ki ong ba hadin kin sapentip la ka long em ban ya iki trok ki ba trok he na kini ka jaka de ya menta ka i ba ka surok kalabu ka jingma ka bakrau de nga dawaru hakani ka por yak sarkar ba ka de ban sim yik jingkit kli nam tan penstat ban le ai nam ta ka jing yo nong ba ka jing kam yo ba ka jing ka long ladang nyim la ban te la ka mardor ka jing ka long yo ba jing ko don sen set kam baya nyim ba jo kani ka surok na kani ka jingkin de puntangi dawajur ya ka sarkar tunjuk ya di department di bakar bakin sim soba bakin sim kia ya kani kakam de kuntang apen pau ya ke jing kublai ka ba sikat ya kini ki officer ki balaya snok tilang kani ka por ka pemerintah bat ni dawaru ba nang ni sakmat ba nginda ya ibu din susu nam ta ka jing bet jing biang nam ta kani ka surok tam yo ba snong jong kani ka dong jong ni ka thajum ba pokom roi konsusi bade ba krending nong sam bala sim ni
senjam ke ban kong ban wan ban lap ini ki dia ke susi kum mengilap mentah kumbal ombak ke mengilawat pisan lawan lang wan lang ro beki jong kita kan nahai di pej kan nahai hamre ni semba siapa kan ni kejikian kam keron ke ap kejing ma ya kumba jong kan dikatakan gitu ni kam tamro kat kumba kejikte bengilak benikan maka kolong ba na kalian kan ni kejikian ini bagi dia ben kat santor hamre entah apa dalam peraton dikit kali dibayar ni sekali kat santor kita na kalian kesengi ni dawa jor na kalian sokan ba kadai ban kmi nak modon nomor lada kaji aku ni kamu season kesengi kan sudan kejengma ke bakrau na mata ki pengusun silong dibayar ini kinti jo kedingan bypass road bypass silong bypass